Nō reire te iwi mai te ao kapahaka ki te ao hauora no te rangi nei ka whakatūwheratia e tētahi kai haka o mua tāna ake toa kai hauora. Hei aha hei tautoko ake i ngā kai haka o tira i a ngai Māori e tahuri ana ki te whakapakari tinana. I tai ake a Kere Am I Right ki te whakatūwheratanga. He whare kai hauora, hei kina ki ngā mahi whakairo I te tinana. The idea came from just selling from, to the boys as a small group, and then eventually expanding. I remember him selling them out the back of his car actually, and had the bros in coming to buy them on the cheaps, and now he's got a store here. Ko Ake Nutrition te ingoa kei te puku tonu o Rotorua, he toa hoko I ngā momo kai pēnei te pūmua, ngā pire whakangahoro mōmona whakapakari tinana hoki, engari ia hu mai te whakaaro I te ao kapahaka. I've been doing kapahaka for a long time, so I thought, it's time to help out our iwi and start from there, say about 7-8 years ago now. Moho anei ko te nuinga o ngā kai hoko he kai haka, no ngā kapahaka o te rohe o te arawa. So we've got matarai, who a lot of the guys come down here and the girls, and they get some of their proteins and whatnot from here, and so forth with rangi uihi and the rest of the ropura around. E ai kia Kemara Kennedy ko papatū mai te matatini me ngā whakataetae whakawhena ua o te motu, ko ia nei te ara whakamua, I nā rā e tahuri haere ana ngā whakaaro o te ao haka ki te hauora. Nā roto mai ngā kapa I pērā kāre kore kua whakatauira mō ngā iwi tuatu I a mātou roto nei a te arawa, hei whāinga mate katoa. Me te aha kaore he kaupapa I tuātu I ngā kiripua ki Marvels, he whakatena tēnā I te iwi. So I've got the Hulk on the wall behind me, which is an icon for most people who want to get big anyway. They all have these figures that everybody aspires to. Ko te pae tata o kingi he taunaki I te iwi, engari ko te pae tawhiti, he whakatipu I te Pākihi. Kere Am I Right, te karere.